Malole se fo mo malo fo le langi mama le pa yema mal tele so da tu lo maya se fa poponga fo nei o tala me na tupu sa mo tu mala unanga lo sa mo entertainment TV e mo mo tu tu tala o le tule mai o se fa ve lave le ana fano le so fo se ta so tama lima suma tolu tu sanga le ana tu la mai le na fa lave le fi anga mota o le wo fa I loa le pule nu o le fi anga mota le to fa tapu fanua ua whaia le whai unga li im whai pula le whio anga mōtaa, ua tapu ona toi ta tala po ua tapu nia le wharikalapu le le tau mea sina haira wei. Ai maise, ua whahati ma le lau le whaasalanga ua tui na atu I le ainga, e peo na sawai ia le tamaititi po le talavou lea na tau la mua I le whaatino le sonanga tu la whano, ai ua tui na atu whaasalanga tupe. E ta ilua se furua whe nisi o talavou po nisi fo I o tau lea e tō lua, o le afio anga mota lea na afia foi I le whatinonga le soringa tu la fono o se whapoponga le nei o nei tala. O mai whai inga le umanga whai unga le ula sofua. O whai unga ia pe ngau whamakala kua soata miti deng whai. O whai unga le whai unga. Aki man. Kasi aki man lau. Lia koe whai mase me I o le isingisi da. Isingisi. Abe uma kusi me ia le lika pore abe loka uma me ia le professional. O le whai unga au isi ka meki o si mako ule a whai ngai le ta whai ka runga I wale whai ka runga. I le a fia. A fia tonga me tonga ia kai wasfu wafe. Kai wasfu wafe. Kai wasfu wafe le whasalanga ngā leo ave si mako ule. Ka pungi le pisingisi pa ke a inga ia mo. Ke a la inga le. La inga kono. Wow. Ia. Ia kulo wapu ke wapu. Iri ka si mako ule. Ia ka. Inisi o tātou tala. E toa tolo nisi wa whano soifua I se whao lawe tau ta avale, na tūlai mai le whai unga le masina se mawai atu. Nei, wa whaadia se pepa whamatelanga mai le matanga ruenga o leo leo, I le tūlai mai o le whao lawe I le ifo po le angai antu I lalo le ingatele I te avi, e toa tasi le na whano ai le soifua I le lava teimi. A o leisi e toa lua, sa tau fia le whale mai tele matotua, pe te ane u wha maundia mai e se suia le pūlenga, I le vai yaso lava le nei, le maali liu umo I la ue toa lua, le na tau fia I le whale mai tele matotua. O le tūlai mai o le whala lave wa momoli mai aise la patai ma se tua lalo, ale mata ngā duenga o leo leo, a ngā ilma malu telo le atunu so se tasio lo o ia whaafoi ina ta avale, ina ia whaafoi ma le whautauta, ai mai se e tutupu whala lave, pia o ina sao tele, le a ngā ipo le whainga malanga, o lo o whai malanga ai se ta avale lunga o le ale tele. Inisi o tātou tala mai le whase furuma le iwa tau sanga. Talu o na whapai mai ia le whaoptonga o tausi o ele ele a Samoa. O le vai aso le nei o lea na tahapu ni hano I ai. Ia lea au nanga e pei o na whamatua tuai nisi o ana aseta. Ele ngata le whaoptonga o whanua Samoa. Ai maisa le tui nato nisi o aseta I le whaoptonga. Po le vaenga o lo o lato marketina ma whaatawina ia o loa moa tulu mamao. Po le Samoa Export Authority. O le saunanga le fionga I le sui pa le mia, mo le pola anorosa ale mori o le na tāpuni aloa ia le se sauninga, le sa whaatinuina I le stofio le nei vai aso. Sau I lingan leo nei tala. O matawha ioi mga luenga le whaalaputonga o este tausi, I le mtanga luenga o ele mafua ngā whanua. Ma le pūlenga o loa a winatu I whafo Samoa. E tusai ma le ngā whono al kapeneta. O le nei suinga e langolango ina I sine au tua le malo. E pei ana taatia I le taiala mo lumana I manuia o Samoa, lua ono, lua fitu. I le lua oto tas. E whaamautu ai pūlenga le lei. Whalau tele ava noa tautamau a inga. Masi itia le manuia o nuu ma la alfanga. O le toi whaatulanga ina o whanua ma aseta le malo I lona o whai. E tusa ma le whaasfu 5 ma le 7 miliona. E whaamoe una ia ai whaatoanga whaapisinisi. Whaatele ina o loa e awina atu I whafo. Ma whausia wanoa whai ngā luenga mo tangata anu o Samoa. E tusa ma le fitu wafe eka o whanua I whaleolo. O whaaliwina
i le matanga luenga o ele mafuanga whanua. O le tolu afe eka o whanua, o wha moe mo whatoanga whapisinisi, tawala atu i le pūlenga o oloa a wina atu I whafo. Ma o le afso soani, i le siitia o le ngau singa o loa a wina atu I whafo, ma wanoa whai ngā luenga mo tangata Samoa. O whali wina atu fo I le ofisa au tū ma le whanua le se tausi vaitele, I le Samoa Export Authority. Whatasi ai manisi o mea tō tino au tū, mō ngā luenga ma le atina e ina o fua o whatoanga. Wa tau abe ina fo I le mālo, e ala I le matanga luenga o tupe, ma wha mautu ina no tanga tau tupe, ale e se te tausi, e tusa ma le ono, tesi ma le ono miliona. Ina ia mwhai ai o na wha mai a ngā luenga, ale wha la potpotonga, e au noa mani no tanga tau tupe o tutoe. Le manatu au tu o le taiala mo lumana I manuia o Samoa, o le ainga Samoa. E le fuaina le manuia ina o ni whanua ma mea tō tino. Ai e fua I le manuia o tangata o lo wha o ngā ina. Ma le mafua anga lea, walangolango ina ai le si itia o le tō tele o tangata whai ngā luenga. Ale e se taus, I isi wha ala potpotonga le malo. Ina ia tū mau pēa lo lātou tō mai, o anga waa, ma lo lātou sautaua I le atu ina ina o Samoa. Mai le malo, e le fau le whainga pa anga le malo saina, whapea le malo Samoa. Ma o se whainga pa anga ua tū matie le mawhanawhana, ma le vāwāla lata. Pita iane o le ngai ngoinga na whaia le malo saina le amtanga le neiva yaso, le ana whate tai e se tasio lato mea tau wha niukilia, I le vasa Pasifika, o leo atu ina mai se finangalo le malo Samoa, I se pepo whamtalanga, e matuate e nai e Samoa lea ngai ngoinga, mai e whaapea le pepo whamtalanga e leta lia le malo Samoa, le ngai ngoinga le malo saina. E ui le vāwāla lata le maftanga whai pā anga vāwāla lata e lua, pita iane, o leo whai loa e se pepo whamtalanga, e leta lia le malo, o Samoa le ngai ngoinga, a le malo saina sa whaatino ina. O le ngai ngoinga lea sa whaatino le malo saina, o whai loa le malo saina, sa whaia lava I lunga o ala o le tula whono. Ai maise, e le I whaatu tū lea ngai ngoinga I se atunuu, po se motu, ai sa whaatino lava, ua na ole o ngā sami e whaata I tai ai le mea tau whaadiu kilia. Pita iane le pepo whamtalanga mai le malo o lo ta uahi le malo. O le vasa Pasifika, o se vasa o lo tofi ma lie ma le lei mea uma, mai e le te tau ai o na whai ai ni ngai ngoinga whampea, tau le malo si anga whaaniu kilia. Pei o na silafia, o le tula I mai o le nei ngai ngoinga, ua avea ma se tūlanga popole le inisio malo, e peo na whaalia I fo isa finangalo, o le malo po le palemia o le malo au se talia, au se finangalo fo I le palemia ma le minista o le va I fafo, a le malo ni usile, e whapea fo isa finangalo le palemia o le malo tonga, whapea le palemia o le malo Papua New Guinea. Wa au fia I Samoa I le tutu whaatasi o atunu nei o le Pasifika, e whailo antulo latu titee, molo latu leta lia, o le ngai ngoinga sa whaatino, ele malo saina I le amatanga o le neiva yaso. Ma le tātou tala muli, e tolu aso se whanotanga, ale malo New Zealand whapea fo I sui o le matanga luenga o whamstonga I Samoa nei, e toe mati ai ma toe sila tutoa, I le tūlanga le vai tamaina o whanau o Samoa, I mātua po nisi tutono New Zealand. O le fionga le minista o le whamstonga, le fionga Fesolai a pulu tu si upu tuinga mala o lea na sau noa I le sau noa au tu o lea tawa fianga o sa wililinga leo ni tala. It's given me a great pleasure on behalf of the government of Samoa and the Ministry of Justice and Court Administration to welcome you all to Samoa to this important 3 days bilateral meeting between Samoa and New Zealand. I wish to acknowledge strong partnership between our two countries, founded on mutual respect, trust, and our shared commitment to the well-being
of our children and families. The matter of adoption is one of profound significance which considers the rights, protection, and best interests of children. Therefore, it is important our adoption processes, policies, and legislation of align with the international standard and application. Through this dialogue, we can ensure that every decision made serve the welfare of the child while respecting the right and responsibility of everyone involved. I am confident that this meeting will provide us with valuable opportunity to review our current arrangements, discuss challenges, and share experience to strengthen our inter-country collaboration. In closing, I extend my best wish for productive discussion and success deliberation over the coming days. It is now my distinct honor to officially declare open the 3 days of bilateral meeting between Samoa and New Zealand. Tawulunga talo na yaso e piona chacho mafutai tuli tau maila so tayo mo seisi fa poponga fa so ifuia.